Mwite Erling Braut Haaland gol machine karaburateri vandarateri moteri w'ikipe akora umwataka w'ikipe ya Manchester City London hara hirya mu Bwongereza ngiye kubwira Udukoryo yihariye dutandukanye utigize ubwirwa n'uwari we wese harimo nko kuba yikundira kurya amafi harimo nko kuba byutswa n'indirimbo ya Uefa Champions League mu gitondo nka aramo ndetse n'utundi dukoryo dutandukanye ngiye kubwira Inozo TV kandi subscribe ngumenere Cherry. Yes, ladies and gentlemen, ngo byifashe bite aho waberere hose nguterera Yihariye nkubwira uti niba bamaze gukanda subscribe we together turi kumwe 5 kwa 5 bamwita Erling Braut Haaland amazina yiwe nyakuri akaba yaravutse ubwari tariki 21 mu kwezi kwa 7 mu bihumbi 2 avukira ahitwa Leeds mu Bwongereza ari nayo mpamvu bavugaga yuko Erling Haaland yakabaye akinira ikipe y'Ubwongereza bitewe nuko yavukiye mu Bwongereza ahangaha gusa papa wiwe ni umunya Norway ndetse mama wiwe akaba ari umwongereza gusa we akaba yaritiyemo gukinira ikipe y'igihugu ya Norway afite uburebure bwa metero 1 na santimetero 94 akaba afite ibiro 88. Erling Braut Haaland ngiye kubwira udukoryo tugera kuri 13 yihariye utigize ubwirwa n'uwari we wese. Cyambere wamenya kuri Erling Braut Haaland nuko yatangiye gukina umupira w'amaguru afite imyaka igera kuri 3 gusa nibwo yatangiye gukina umupira w'amaguru aho yakiniraga muri academic ikipe ya Brian mu gihugu cyiwe cya Norway. Icya kabiri wamumenya nuko yashyizeho agahego ko kuba yaratsinze ibitego 9 mu mukino umwe ahangaha rero hari mu bihumbi 2019 ubwo bakinaga andatwete y'igikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 aza gutsinda ikipe yitwa Honduras. Ahangaha ni igihugu cya Honduras yatsindaga muri World Cup cyangwa se mu gikombe cy'isi cy'abatarengeje imyaka 20 yaje kwitsinda rero ibitego bigera ku 9 byose mu mukino umwe. Icya gatatu wamenye kuri Erling Braut Haaland nuko ari we mukinnyi wabashije gutsinda hat-trick akiri muto cyane muri Uefa Champions League. Ahangaha rero mu kwezi kwa 9 mu bihumbi 2019. Icya kane wamumenyaho nuko Erling Braut Haaland mbere yuko ava muri Borussia Dortmund yashakagwa n'amakipe agera kuri 3 harimo nk'ikipe ya Real Madrid yaramwifuje gusa birangira byanze, ikipe ya Manchester United nayo yaramwifuza gusa birangira byanze yerekeza mu ikipe ya Manchester City. Icya gatanu wamenya kuri Erling Braut Haaland nuko avuga indimi zigera kuri 3 avuga Icyongereza akavuga Ikidage nk'umuntu wakinnye mu Budage akinira Borussia Dortmund ndetse akavuga n'ikinya Norway nk'umuntu wavukiye mu Bwongereza ariko ise akaba ari umunya Norway. Erling Braut Haaland icya gatatu wamumenyaho nuko yamamariza ikigo cyitwa Puma mu gihe ibindi byamamare harimo nka Ronaldo ndetse na ba Messi bamamariza Adidas. Erling Braut Haaland we yahisemo kwamamariza ikigo cyitwa Puma. Erling Braut Haaland ikindi kintu wamumenyaho nuko yigereranya we n'umukinnyi witwa Zlatan Ibrahimovic. Erling Braut Haaland avuga yuko we yigereranya n'umukinnyi witwa Zlatan Ibrahimovic kandi yumva azatera ikirenge muke mu mwanya wo kumva yuko yakigereranyije na Ronaldo ndetse na Messi. We ngo ku giti cye akunda umukinnyi witwa Zlatan Ibrahimovic Erling Braut Haaland ubwo yari ari mu ikipe ya Red Bull Salzburg mbere yuko yerekeza gatoya mu ikipe ya Borussia Dortmund yaje gutsinda ibitego 27 mu mikino 28 yagaragayemo. Ahangaha hari sezo ya 2019 na 20 akinira mu ikipe ya Red Bull Salzburg. Ibingibi nta wundi muntu wigize abikora gutsinda ibitego 27 mu mikino 28 yakiniye ikipe ya Red Bull Salzburg.
ikindi wamenya kuri Erling Braut Haaland nk'umukinnyi wamaze kugafata mu ikipe ya Manchester City nuko abyukira cyangwa se yashyizeho aramu y'indirimbo Uefa Champions League, akaba ariyo ndirimbo imubyutsa mu gitondo agiye wenda mu myitozo cyangwa se agiye ku kazi mu bundi buryo butandukanye. Yitabira rero ku indirimbo ya Uefa Champions League, akaba ari nayo ndirimbo imubyutsa. Ikindi kintu ushobora kuba wamenya kuri Erling Braut Haaland ngo nuko arya ibiryo n'ibyo Ronaldo arya. Byatangajwe na se umubyara, aho yavuze ati Erling Braut Haaland umwana wanjye arya ibiryo bimwe n'ibyo Cristiano Ronaldo arya, harimo nko kuba yikundira kurya amafi no kwikundira kurya inkoko n'ibindi biryo bitandukanye. Erling Braut Haaland akandi kantu ushobora kuba wamumenyaho nuko sheri we witwa Isabelle. Erling Haaland amurusha imyaka igera kuri 3. Erling Haaland afite imyaka 23 nkuko nakubwiye ko yavutse mu 2000. Fiance we akaba yaravutse mu 2003, yitwa Isabelle, amurusha imyaka 3. Ikindi wamenya nuko uyu mugirlfriend cyangwa se uyu mufiance wa Erling Braut Haaland nawe ari umufootballer, nawe akunda gukina ibintu by'umupira w'amaguru, akaba akinira mu gihugu we cya Norway aho akinira ikipe ya Brian. Ahangaho urabyumva ni umugore. Yes ladies and gentlemen, nguwo Erling Braut Haaland ibintu bigera kuri 13-14 mubwiye udukoryo dutandukanye two kuri Erling Braut Haaland. Nzakubwira n'ibindi bitandukanye kuri Erling Braut Haaland. Icyo usabwa ni ukanda subscribe Hozo TV, njye nkubwira ibintu by'ubwenge ku byamamare bitandukanye muri ruhago ndetse no muri sinema no mu bindi bintu bitandukanye. Kanda subscribe tujye tubana umunsi kundi. Hozaho TV, I love you so much. Salute.